رادیویا دنگی گل دنگی آزادیه. شنوندگان روشن رادیو دنگ گلدن باشگودارین هجا ایرو هفته سبات 2025 این لی بروکسل ساعت 12 لامده 14 امن اونچه نواروژه پیشکش بکن لپیش جاسر اونچه مالبات و روژناوانج بچوینا امرالی سرلیدان کرن اندام کمیته رو برا پیکی که مراد کارایلان بوم مبانا تلویزیون استیک تیوی نرخاندرین کرین کرد جبو میتینگ آمده آل سبه بانک خاطه کرن رژیم ایران جزایر نول 27 گرتین جنین سیاسی بری. دوباره دم باشگودارین هجام دست برفیره نوچین خود کن مالباتان جبو چوینا امیرالی سرلیدان کرم برای ربراپو محمد اوجالان و واسی و مازلوم دینش به داخوازه دیتنا ربراپو سر سردوزگری کماره بورسایه و مدیریت گردکا امرالیه دان خوشکا عمر hayri konar emine konar برای حامیلی یلدرم پولات یلدرم و خوشکا ویسا اکتاش ملیها چتنجی به داخوازه هفدیتنا سر سردوزگری و مدیریت گردکا امرالیه دان سرلیدان پاریزران و مالباتان به سالانه به برسفتنه هشتن اندام کمیته رو برا پیکی که مراد کارایلان شویدن بو میوان برنامه تیبت آتلیزون استیک تیوی مراد کارایلان کمپلوی ناو نتیویال دیجری برا پو ببر فرهینر خان مراد کارایلان گوت بازی حساباتا ای سال دوی و گوهره روژا تک برنا کمپلوی تا او کمپلویا مشاندن به شوازی دروای حقوق گردونی به شوازی که به بخت و به قانون و به اخلاق رهبراپو رواندن و رادستی دولت و ترکیه کرن گور لیکولین هاتی کرن اف کمپلویا ده پیشنگتی امریکا دا به بشتاربونین 34 دولتان پیکاتیه یعنی هنکون دستک نه برخوادانی سکنکه داهیانه و آفرینر هاتی پیش خستن و وک پارادیگما کی نولور آفراند و وصا برس و کمپلو هات دایی جا اردن işte شهیدین قهرمان فداکاری پرمزن را برکرین گریلای آزادی کردستان توایی گل ما گل کردستان 26 سالن جبو آزادی رهبراپو لدش کمپلو ولاتی جبو کمپلو شرمزار بکن آگر بردان جانه خواه ده سری دا رهوال ویان سوران و تبایی و حوالانجی از ریزداری ببیرتینم یعنی گل کرد لدش کمپلو تکوشی نکه او نتوی تکوشی نکه یه بگو من کمپلوی ناو نتوی ده آلی هزین هگومونیکه کدو خوازن هرم جنو و دیزاین بکن دا هات پیش خستن وانا خطا کرد آزاد خطا پیشنگتی ها ریوراپو دا هات اعلان کرن مد چاپمنی دا بهیست لستراسبورگ هاتی پلان کرنه که وسا میتینگ اکی مزن چه به هر سال گله مل و استراسبورگ بن و سرمایه دا ور پر سال و مهیدا یعنی دجوه و پروتست بود که هی سال لازمه هیم به گرسایی هر کس بشتاری به هم لهندر ولاد هم لدروای ولاد ام و پانزی سبات بکن روژا زیروا انگو لوتکایا برخودانه بکن روژا دسپیکا تیک برنا کمپلوی نابنتوی بکن روژا آزادی روژا براتیا به و هین گرسایی بشتار به و پیشوازی بکه جبو که اب روژا براستی به دسپیکا که نو اول داخویانین تفگر و در جهاد دیار کرن که بجارین و جدا هنه گل هندکارن و بجاره هنه که بکنج بود اره نا برجی مجی جاره قال کر و هنک حوالی می رو بریا مجی قال کرن
بجاره ما بگمان ها جهر دمکی بهتر هنه چنف برای همه تشتی دولت و ترکی جبو ما تصویه بکی و ماش دوره درخه او 10 سالن دجمه شرک پر برفره مشان ده انجام دا بلکه گلک جی داگر کرن ما بدل دا اما نکابونه ام تصویه بکرنو ما سنگری خواه و هیز خواه پاراست شر لدجی داعشه دا ده هرم و روجلات و نوین دا کرد درکتن پیش هیرو دست کردان هین خورده işte ev pêvajoyê nû ku bi rê ketî wekî destpêk li Fîlîstînê dûra Lubnan û piştre jî li Sûriyê wisa helweşandina rejîma Basê çêbû vaya bixwara serdemekî nû pêşxist di heremê da yanî tenê ne di Sûriyê da tevayî heremê da serdemekî nû pêşxist di va serdemê nû da diyar e dîzaynekî nû di rojevê de ye ادور دا بجارین ما وقت تفگر هین خورد بون چونکه جور به جور استراتژی سر هرمه هنه عالی هنه امجی عالی کن ام تنه نه وسا رقصنه کی یک بشینه یا یک ولاتن ام میرو دا آستی هرمه دا رقصنه کن یعنی ام رقصنه که هرمینه جبونوه بجاره ما هین زیاده چه بون یعنی ای بر جمع دور ده ساکنین دور در رویان ها مراد Karayılan da devam bernameye de ser mejara pevajano kure bera podaya despekirin jisekini به بانگی کی چک نای بردان حتی کره براپو آزاد نبه پevajone kare peş bekeve u gerilla ikna nabe لازم herkes و مجاره دا دورغه نیز ببه یعنی راست نیز ببه یعنی وسا بزخت وسا به تهدید و پیواجو نابه به زمانی که وسا نابه ام لپشت ربه راپونه و ام استراتژیک نیز بن وسا ام تاکتیک نیز نابن اب نابه یکی یعنی وسا işte ve çand ray ame bigirne çand hazar ray ya çand milyon ray ve varın an herin gori ve binere o helwas ra berki ev ne tişeki wasa tişeki bu galan hin bi qîmete hin hejaye mijarek stratejik bu ve gerek li Türkiye rastil serok habe yani reber habe lider habe ema heya reber apwe dvel hemberji habe yani deyne orta o mesele çareser bki ev ne mesele ki tane 5 saliye yani mesele tane ne PKK o devlet o Türkiye em berdavama Şeyh Said'in em berdavama Seyit Rıza'nın em berdavama Rindakhana Ali Yunus'un em berdavama Broy Haski Teline ev doza ki 100 saliye zaten kumro koç kirine hasibine زبر پشتی و وسا هنکی چهارسریاک چه بود هواتن در مجلس دا یعنی که دست پیکا حرکت شیخ سعید بحث بینه تام نها هم در 100 سالیا ویدانه هم دخوازن 2100 سالی به بنگهین چهارسر بکن واجی چیه؟ اتفاق ترک و کرده و مسئله که نه تاکتیکه استراتژیکه ام دوی آسیدا نیزده بن یعنی اگر که عالی دولت ها ترکیه حکومت ها ترکیه جی به همان نیزبونه و پیواجهی پیش بخینه ام باورن که و چهار سریا که ماینده چه به او چاقی و سردمکی نو دو ترکیه دا پیش بکوه اما جبو ود و هلوسنا بین گوهرتن و کمگو یعنی ام دالی خدا زلال ایل همبر ما دبه خواه زلال بکن نف خدا حوجه بکن نقاش بکن خواه زلال بکن یعنی وصا نوبه هم شر گش بکه هم جی بجه که وره آشتی پیش بکینه شر و آشتی به هفران نوبه یعنی یا شر یا آشتی دبه قراره دولت و ترکیه بده اولا
پیواژوی کو ریبرا پود خوازه پیش بخینه واتای خوش بو گل کرد تفهم کرن واتای خوش بو گلین ترکیه و گلین روشلاتا نوین چی ریبرا پو نهال سر فرمولاسیون کی نو رادو وسته یعنی وسا نه چاره سریا که کلاسیک بریبازه کی نو وسا لسر هیم دموکراتیک بونه نه جبونا گلی کرد وقت گو راست گلی کرد بن کیرا کرکرنه خلاص دبه دی ته ناس کرن وک هویاک چه دبه فقط جبو گلی ترکیه جی دموکراتیک بون چه دبه و جبو گلین هرمه یعنی اف سردمک نویه چون همان تشت مثلا سوریه لإيران لعراق لهر داره پیش کبه به اساسا یعنی وی چاقه ترکی وسا ده هرم داد به ناوندک نه وکی نه ناوندکی تهدید و گفان ده به ناوندک آزادی و دموکراسی و وسا لحظاتنا گلان وسا لحظاتنا همه اول و بیرو باوریان یعنی هر کسی دخه هندری خواه علویان هر کسی که دخه هندری خواه و بگو من چین کتکار اساس دگره یعنی جبونه وک پینگاوه که دموکراتیک بونه یا و سردمک نو دخوازه پیش بخینه یعنی گل هرم ادیج شر وستیان بس خون مشیا همه لحب وارن و دندری دیرو که دا گل هرم روجلاتا نابین به هورا به شوازه که آشتیانه جیان بونه جی یعنی نمونه خود هندری دیرو که دا هیا و شارتیه دا دیرو که دا هیرو مرو سردمی بکه و وصاب هشمندی ها که نو نیز مسئله هشمندی زینیت نه از بخینم تبن اوی خواکم یعنی اوه که پینگا وکی دموکراسی بونه جوانه و پیویسته همه در دور ترکیه به تایبت ای همه هرمه اما ای ترکیه پشتوانی و پشتوان بن واسه نه تماشاوان بن یا جیب آستنگ بن نه وردا برجواندی هر کسی هیا دخوازه یعنی ترکیه ببه جیاکی نوونک چه بکی جبونه وی گرینگه و ام هیوی دکن که همی در دور و فهم بکن و وصا بشتاری بونه مثلا گل کرتا از هشاری ها هیا نمونه لآمده مدید 400 تشتک سازی و پارتی که به هفر داخیانی دان اشتن حال آمده او پلاتفورم که آمده هیا ای وکی پشتوانه و پاراستنه چون انقره وانجی هف که او شرچه و خویاد که از وی بپرسیم بگو من هم در وادا بری چاپ منی ده شوپین من شخوا همه تشت ددن چاپ منی افری باز جیر خدان هیرو لدردور بندا و تشرین قرقوزا در حافر سرانسری وسا عنیه دا اف برخدانی ته مشاندن پر هجا دبینم چاوا یعنی وایا اراده بون واکرنه قصده یعنی اف اراده بون قصده را برد که جبونه پر هجای و برخدانا به گمان به بدل ته مشاندنه از دست پی که همه شهید دوا برخدان پیروزا چه بی به حرمت و به ریزداری به بیرتینم روزنامه‌گران جبو بچین İmralı'ya serli وزارت داده دان parlamenteriden parti Pervin Buldan Usırı Süreyya Önder 28 kanun 2022'dan çileyde bir raporu hevdetin kirin. Pişti serdana heyete çaviriya geçtiği leçepemeniye azad bu. Xabatkarin ra gihandın azajı jibbu biçin grava İmralı o agayan rastlara jirebe rapo bigiren o bir raya geçtire par ve bikin serli وزارت داده tıkla. روزنامه‌گر نزاد دوان او دیجله مفتوğlu serledan axwe bi daxwaznameyeke pêşkêşî wezarêtê kirin.
Hevserko Komele Rojnamegeran Dicle Fıratê Dicle Müftüoğlu li ser navê Rojnamegeran daxuyanî da û got ji bo weke aktorê sereke yê vê pêvajiyê bi Birêz Abdullah Öcalan re em hevdîtînê bikin û hîn bibin ka têkîldarî pêvajoyê û çarêsîrê pirsgirêkê çi difikire weke rojnamegerên jin me serlêdan kirin. Peyvîra me ew e ku civakê agatar bikin. Dicle Müftüoğlu bang kir ku rojnamegerên din jî ji bo rojnamegeriyeke objektif serlêdanê bikin. Ji bo mîtînga Amedê bang hate kirin, hevseroka DPP Amedê Sultan Yarayî ji bo beşdarbûna mîtînga Amedê ev bang kir. Rêbera Po ji jinan re silav şand. Em ê li qada mîtîngê silavên xwe bişînin İmraliyê. Çawa Birêz Öcalan got heta jin azad nebe, civak azad nabe, jin jî wê divê mîtîngê de bibêjin azadiya me bi azadiya Birêz Öcalan pêkane. Divê ev têjî tirabek û em bi hev re aştî û azadiyê bînin. Hevdîtinên Rêbera Porê bi civakê re kelecanek mezin afran. Divê navek li vê pêvajiyê bêk kirin ji ber wê jî divê jin ciwan û hemû civakên li Tirkiye û aştiyê biqîrin. Êrişên Dewleta Tirkiye li ser rojeva pratika hilweşîner a topyekûn e. Profesör Doktor Abdurrahman Gülbeyaz derbarê êrişên Dewleta Tirk a dagirker a nefera Axiveyê got hesabên Dewleta Tirk stratejîkên û wiha dewam kir. Kurdên li Sûriye û herêmên modela çareseriyê di Konfederasyona Demokratîkê kirine pratikê. Çareseriya herê maqûl û dûrî rijandina xwînê jî ev çareseriye. Bi dîtina min wê di vê çarçoveyê de gavên mayînde hene avêtin. Profesör Gülbeyaz wiha dirêj kir. Ev jî stratejiya înkar û tûnekirinê û xwe dispêre endeziyariya demografîk. Ev stratejî tûnekirina fîzîkî koçberkirin û desteserkirina organîze ye. Ev siyasî ji atmosfera siyasî civakiya li herêmê bi jehrî dike. Ji bo vê jî Tirkiyeyê di ji Kurdan tundiyeke li dervê kontrolê dike. Dixwaze heywan, daristan, xweza û coğrafyayê Kurdan bi giştî talan bike. Kurd jî li her eniya ku êriş lê heye weke li bendava tişinê xuya dike li ber xwe didin û wê bi berxwedanê serkeftînê misyoger bikin. Rejima İranê li 27 girtiyên jiniyên siyasî cezayê nû birêdî 18 Çilê 2025 de li Tehranê dadwêra İranî Mihemed Meqeyiz û Alî Rizanî hatin kuştin. Girtiyên jin Werîşe Muradî û Paxşan Azîz jî di nav de 27 kes ji ber ku piştî kuştina dadwaran li girtikê strangotin hatin cezakirin. Li agahiyan biryara reveberiya girtîgehê wê 27 girtiyên jin sê hefteyan ji hemû mafan bêpar werin hiştin. Li gor agahiyan raydarên girtîgehan ev ceza piştrast-kirine. Rojnamevan Özgür Değer bi işkenceye hatevin çavkirin nûçegihana jinîsê Özgür Değer li taxa İpekê ya navçeya Qoserya Mêrdînê di serdegirtina mala de hatevin çavkirin. Di saatên serê sibehê de polîsên tîmê taybet bi ser malê de girtin û deriyê malê şikandin. Özgür Değer dema ji malê de hatin derxistin hate derkirin, destê wê ji pişt ve hatin kelepçekirin û wesêta polîsan swar kirin. Piştî lêgerina li malê polîsan destanî ser amûrên teknîkiyên Rojnamevan Öznur Değer. Öznur Değer birim müdüriyeta polîsaniya Bajêr. Girtiyê dijî regerina tazî derket hate derkirin girtiye binavê Çetin Tutkun li girtika Tekirdağê tîpa fêtê girtin. Tutkun bi cezê müebbetê û 28 sal û 6 mahan hate cezakirin û girtiyek nexweş e. Gurê Çetin birûz Tutkun tekildarê rewşa bavê xwe axivî û wiha got bavê min got ku di demên berê de jî girtiyek ji ber heman zextan miriye û niha jî heman gef li wî tê xwarin. Dozgerê girtikeyê gardiyan û müdür gef li bavê min xwarine. Ji ber ku bavê min lêgerina tazî qabûl negiriye tundiyê fîzîkî lêkirine. Di demên berê de jî heman gef li bavê wî hatiye xwarin. Bavê min nexweş û raporên wî hene. Li rêveberiya girtikeyê bi bihaneyên keyfî wî nîşan wî nabin nexweşxaneyê. Birûz kerî da wî got ez bank li saziyên hukuk mafê mirovan û raya giştî dikim ku dengê xwe bilind bikin. Li İstanbulê xwendekarên zanîngehê ji bo artêjê çalakiya bîranê li darxistin. Li ser navê xwendekarên zanîngehê Volkan Atmaca daxuyanî xwendê got me şahîdiya vî wêraniya mezin kir. Bi milyonan mirov mahkûmî jiyana avahiyên bê ewle hatin kirin û bi wêraniyeke mezin re rûbirûman.
devlet û desthilatdariyê ji bo artêjê tedbîr negirtin kesên ku bûne sedemê vê û wêraniyê nehatin cezakirin. Ev pergal divê were hilweşandin. Divê hişmendiyê em ê hesab ji berpirsên artêjî şişê Sibatê bipirsin. Em ê bi hêza hevgirtinê ya gelan vê pergalê hilweşînin û hevgirtina xwe xurt bikin. Wezîrê Karê Derve Amerîka wê biçe İsraîl û welatên Arab Wezareta Karê Derve Amerîka Mark Rubin wê di nava meha Sibatê de biçe serdana İsraîlê, Komkara Arabî, Qatar û Sûdî Arabistanê. Beriya vê serdanê wê Rubin li Almanya bajarê Münihê tevlî konferansa ewlehiyê bibe. Li gor ajansa nûçeyan AFP Rubin gotiye Donald Trump gelekî acele kiriye û divê ku ev mijar were nîqaşkirin. Berê godan jemen û çênî rû pêşkêş kirin ana xatirê we dem baş.